kining ka-bright sa tao, matud pa sa akong usas ka amigo nako nga bright sad kaayo. Siya kining ka-bright nato, Father, maura say mo unay patay nato. Nako ngano ngang nakasultim kag inana. Siya di na manggod ta magpabadlong nya, di na sad ta magpatudlo nya. Believe kita sa atong kaugalingon basta bright ta. Nya sa kabilib nato, wa di ta kahibao nga ngato na ding ipanghimo makapatay na day nato. Sama kuno anang chemicals nagisagol na kuno sa mga pagkaon para monindot ang mga pagkaon, ma-preserve, makapatay man kuno na. Sakto ba dili? Oh, kana kuno mga parang pa-colors buhok, kana mga chemical man kuno na. Pero kahibalo na sa tao, ka-bright na sa tao. Ana, kanang mga pills, ana, mga processed foods, ana, og iya ding hisgutan kaning mga armas nga nuclear nga mga gigamit nila, mga kuana lang, mga computer. Isa ka nga, og ila na gidang pabuton, patay na gidang tanan, ana. So ang ka-bright kuno sa tao, self-destruction. Murabag, og atog yung sundon ang atong ka-bright, muunay nagpatay na to. Gilingay mong tupad na bright ka. Bright. Oh, tinuod anay gina. Og tinuod sa gyud mo na si San Justino or Saint Justin, bright kay ni siya kay philosopher man eh. Hilig man ni sila og tugkad og kamatuoran. Sa dihang natugkad niya nga ang kamatuoran des kinabuhi naa sa Ginoo, naa ni Hesus nga gilansang sa cross, gikataw-an siya sa iyang mga kaubang mga philosophers. Kay para sa mga philosophers, ang Ginoo nga atong gituuhan nga kaning gilansang sa cross is foolishness. This is foolishness. How can you say, matud pa nila, usanis ilang mga argumento, di man kay Kubright, murag po pareha ingon ani ba? How can you say nga He is the Savior nga namatay man siya sa cross? Sa kalain sa inyong Savior, namatay. Ang Savior, mubuntog sa kaaway. Amo niya itong Savior, nga nalansang sa cross. Namatay sa cross. Foolishness. Gilingay mong tupad. Ing namutuo ka nga, makaluwas ng pagkalansang sa cross. Kana. Mutuo mo? Pwede sana nato i-translate. Mutuo ka nga ang kakabos maoy makahimo natong maluwas. Mutuo mo? Nya nganong man mo mamalit og raffle ticket? Ipalit gid ang tanan ninyong kwarta sa raffle tickets nato aron mahimo gid mong kabos kana bang wa na gi kwarta ba? Pareha adtong byuda, di ba? Ang byuda foolishness magito iyang gibuhat. Ang biyuda ba? Siunan gato ang iyan nalang kwarta 2 centavos, mo to iyang ipalit og pagkaon. Nya iyang gihuog tanan sa kolekta. Nya mo to iyang kaluwasan. Unsaon nimo pagkaluwas nga wa na mahinom kay kaon? Kanang gisulti ni Kristo nga ibaligya ang tanan, biyai ang tanan, nya sunod nako. Biyaan imong balay, biyaan imong trabaho, biyaan imong papa, imong mama, imong anak, imong asawa, imong bana. Nya makaluwas na, gibiyaan na nun nimo tanan, maluwas na hinuon ka. Maunay, kung atong pilosopohon pagsulti, murag foolishness. Pero gibarugan ni Saint Justin ug sa mga apostoles, apil na ning atong patron si Santiago, mabitang una ni siyang naputlas liog, kay gibarugan gid nila ug gipasabot base sa ilang pagtuo ug sa eksperyensya, matang silang kinabuhi, ilang gibarugan nga si Kristo gyud ang manluluwas ug gipatay gid sila. Kaya ang tinuod magong kaluwasan wa diha sa atong pagpuyo ug dugay aning kalibutana.
Dili ang pagpuyo aning kalibutan na mo'y makaluwas or gitawag ko na to kaluwasan. Kung dili ang pagpuyo didto sa langit. Hay man ang langit niya dinhi o tuwa sa laing kalibutan. Ha? Hain ba ang langit niya ning kinabuhia o tuwa sa sunod? Tubag ba? Kinsay mo ingon pader ang langit tuwa sa sunod nga kinabuhi tasang kamot. Kinsay mo ingon nga pader ang langit niya ning kalibutan na tasang kamot. Sige, pagbugno mo diha. Wa gid na klaro inyong pagtuo diha. Niingon si Kristo, dili mo iya ni ining kalibutan na mo bitanang natay journeying together. Nagpanaw rata dinhi, duha dinhi ang langit. Tuwa sa sunod. Kay ug niya pa dinhi din alang ta mo panaw, mamuyo na lang ta dinhi sa Compostela. Mo nang gitugutan ni Kristo nga mga matay ning atong lawas, total di pa man ni mao'y tinuod nga puloy-anan. Pilgrim way ni siya, agianan padung sa langit. Pero dunay duha dinhi ka daan, ang daan padung sa impierno o ang daan padung sa langit. Nya unsa may daan padung sa langit? Ang dalan nga mao si Kristo, I am the way. Unya unsa may iyang way? The way of the cross. Kana siya. Kasabot na mo. Unya matod pa ni San Pedro diri sa atong unang pagbasa. Kaning inyong kahibalo ni Kristo, matod pa niya diri, tungod ni ini paningkamuti nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan. Kung nituo ta nga kani agiana ni dinhi nya naay padong sa impierno, naay padong sa langit, ug musubay ta sa dahan padong sa langit, maayo gitag batasan. Kanang dili ka mo palit og raffle ticket, maay kag batasan na. Dili. Kanang daw kay kag agianan sa inyong balay, di nimo paagian, kuralon gini mo, may kag batasan. Kanang parkingan gina nimong agianan, kay anha gi ka diha, kay duol sa inyong balay, bahala nagkarsada na, may kag batasan. Ana. Anya dayon, og sa maayong pamatasan, idugang ang kahibalo, knowledge. Unsa man nga knowledge, kato akong giingon ganiha, no? Nga, mahibaw ta nga, padung ra gini ngadto sa langit. Nya human sa kahibalo ang pagpugong sa kaugalingon. Nahibaw naman ka nga mao ni ang daan padung sa langit, mao ni ang daan padung sa impierno. Pugni ang imong kaugalingon nga dili ka mosubay sa daan padung sa impierno. Sama anang imong bana nangabit or imong asawa nangabit. Kung masuko kaniya, unsa namang dalana ang imong gisubay? Langit o impierno? Nya kanang imong nangabit nga asawa or bana, unsa mang dalana ang iyang gisubay? Unya kun masuko ka, makigbuwag ka niya tungod ana, unsa namang dalana ang imong gisubay? Kibaw man di mo. So ayaw jud ka suko. Imong atimanon imong bana, nagikan sa iyang kabit, nya imo siyang higugmaon, nya kun mukuyog ang kabit, imo sang atimanon, imong higugmaon. Ana, kay mao man nagitudlo ni Kristo nga pasayloon lang, pasayloon gyud. Kapituan kapito. Nya love your enemies. Mao man na siya. Unya, matud pang San Pedro, human sa pagpugong sa kaugalingon, ang pagkamainantoson. Ito na, ni sunod na gid lagi. Kinahanglan kag mupugong ka sa kaugalingon, muantos gyud ka, pre anang taas na kay imong sugar. Nya makakita kag cake, lami kaayo. Pugong gyud. Pugong. Taas na kay kag kolesterol, nya litson bag-o kay haon, nya damag ka diha. Pugong gyud. Ana, kung hibaw ka nga dangerous, pugong. Nya aron makapugong, antos. Kaning pare, sige nigwali, nya lami ba yan ang chicks?
Okay, laki man kung tinuod. Wa man ko lamihan ng laki, ambot lang ka sa ano. Pero laki kung tinuod, unya kung may mag-text na ko nga chicks, pugong yung lami agad ani Lord. Ingon ko usahay Lord, bisag kausa lang di pwede. Ang Ginoo suway. Once is too much. Ano ba? Once is too much. Nabta ko'y kaila nga, di lang ako isulti, no? Pero iyang giswayan, kausara gyud. So namabdos man hinoon. Pag sulti lagi ko no nga mabdos siya kaana siya, nga anong nahitabo man ay uban diha nga sukad pas o pila na katuig wa gyud ka pamabdos ako pamanggid mo na timingan. Unya ang resulta ra ba kay ang babae nga iyang na hinaykan bati pa gyud naong. Hangtod karon nag-anto siya gabuhi siyang anak. Anong isuway? Na antos nya sa pagkamainantoson ang pagka-Dios nun. So kanina yung pagka-Dios nun, di din siya mahitabo kung di ta kamaong mo antos para ni San Pedro. Sige kag simba, nya yaw-yawan kay kaditos inyo. Kay di ka kaantos sa imong mga tapulan nga mga anak, di ka kaantos ana mga hugaw-hugaw des nyong balay. Di ka na Diyos nun. Ang pagka-Diyos nun di ay makita gyud sa mga taong mainantoson. Muna si San Justino puerting antos, si Cristo puerting antos, si Mama Mary puerting antos, San Roque puerting antos. Ug diha ang tinuod nga Dios nun. Kining sigig simba, ako sige kog pare. Nya di ko kamaong mo antos, kulikta isod Dios bulsa, inana. Di pa jud ko Dios nun. Di tinuod nga Dios nun. Munang naay kanta nga santong kabayo. Ano sa to? Banal na aso, santong kabayo. Kanabang mura kag banal, pero aso di ay. Mura kag santo kabayo di ay. Unya sa pagka-Diyos nun, ang inigsuong pagmahal. Inigsuong pagmahal. So kanading ato, my brother, my sister, bunga din sa pagka-Diyos nun, nga bunga sa pagkamainantoson, ug bunga sa pagpugong sa kaugalingon, ug bunga sa kahibalo, ug bunga sa maing pamatasan. Ug kung naanatay Diyos nung inigsuong pagmahal, ang inigsuong pagmahal mo bunga og gugma. So, mao ni explanation ni San Pedro. Gilingay mong tupad. Nahigugma ka nako. Ang pasabot ana muantos ka para nako. Pangutan-on ta mo, nahigugma mo sa atong parokya? Kamong mga online parishioners, nahigugma mo sa atong parokya? Kinahanglan mo muantos sa atong parokya. Ug unsa may mga pamaagis pag-antos, una, palit og raffle ticket. Ayaw na mog kaon og maayo, ayaw na mog snacks, tiguma na lang na para sa ticket. Ayaw na mo pagsigig sakay anang motor og dol-dol ra inyong mga balay, tag 1 kilometer lang, 2 kilometers, lakawa na lang na nya ang inyong plitis motor ana ibutang. Ayaw na pagsigig inom anang kulapo, kanang Red Horse, inig ka weekend. Ayaw na. Antusa na lang, ihug na lang na din, palit na lang na og raffle ticket. Aron mahimot ang mahigugmaon. Raffle ticket ha? Pila naman ro'y atong halin sa raffle ticket. Niabot nag 18,000 og 5 ka tickets. Pakpak, salamat kayo. Antos. Aron makakita tag gugba sa atong parokya. Nya ikaduha nga paagi aron makatabang mo sa atong parokya, mahumaning ato mga proyekto, sige mog support aning akong YouTube channel. At least makahatag kag 1 piso, nya 293,000 ta kabuok nagsiging palo, nya piso. Atong project dinhi hurot niya. Pero kakinahanglan naggugma, nagkinahanglan pag-antos, nagkinahanglan og
pailog. Mao na siya ang pasabot sa ebanghelyo. Nangayo ang tag-iya og iyang bahin. Wa gihatag. Kining atong project sa simbahan mao ni ang pagpangayo og bahin sa Ginoo. Atong ihatag. Sakripisyuhan nato. Kini karong buhaton sa atong Brave 13 sa Senado nga ilang imbestigahan ang flood control ug ang tanan nga mga anomalya nga dako kay corruption, trillions of corruption ilang iimbestigar, idungan nila sad sa paghimo anang trial sa impeachment. Mausad na ang gipangayo sa Ginoo nga bahin. Dili na to pasagdan nga kawaton lang aning mga kawatan. May gining mga kawatan matud pa diri sa atong ebanghelyo, sa sige nilang pangawat niya gipamatay pagid nila ang mga sinugo sa Ginoo. Karon tanawa sa atong nasod, kinsa tong mutug-an sa involved sa corruption, maoy kasuhan, maoy ipapriso. Mutug-an ka ba? Ang atong problema ron, corruption, drugas, insurgency. Mutug-an kay kinsay mga author ani karon panahon na, ikay mapriso. Ikay mahimong konbiktado. Mo ni gikasukas Ginoo. Pamatyon kuno ni sila. Kay kanira bang mga tao nga kusog kayong musalikway, maosa ni sila ang mga makasasala. Mao ni sila ang mga culprit. Mo nang ningos Kristo diri, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay way kapuslanan nahimong uluhang bato sa kanto. Murag do naman ni literal translation, kun wa pa kuno kaabot si Senador Bato ni adtong ilang pag-eleksyon sa atong Mayo 11. Mayo 11 mo to, no? Og wa mo abot si Bato didto sa Senado, dili mailisan ang liderato sa Senate. Ug tungod ni adto na kompleto ang Brave 13. Unya nailisan ang liderato. Importante kay nang Bato. Pero karon si Bato, Senador Bato, gipangita nag 225,000 ka mga law enforcers in BI, sanang na police, si IDG, kay aron dakpon kay ipadala na ngadto sa ICC. Pero nakahimo siya very very remarkable, heroic nga action. Dagan ko to siya maayo, dagma pa samad pangkamot. So ayaw kumpiyansaan ng Bato nga imong gisalikway. Unsa may kasagaran natong isalikway? Ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo ug di na nato nasundon, patay kita. Sunod kanang atong raffle ticket ay ginaisalikway. Mura lang nagwa, raffle ra man na. Pero para na simbahan, patay giga diya. Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Na magpakamatay ko para sa raffle ticket. Ganyan. Na magpakamatay ko para sa raffle ticket. Sige, manindog na ta katong gustong magpakamatay.